We are starting in 2 minutes. Then sitacoka cokia thutha hanini uguo. Yes, hello, horo wanyu? Njagu ya mutito ĩ haha. Ĩ horo wanyu andu a Ngai. Hi. Hello. Yes, hello. How are you, my fans? Ukiingia online niambie hi. Good to see you, my friends. Ukatwaranirie. Ya, Njogu ĩ haha. Twaranirie ukimiuragia kiuria kiria ungienda kumiuria. Yes, ukiingia online say hi. No ndona ni turathi na mbere na kuingiha. Yes, good to see you. Yes, how are you doing? Horo wanyu arata akwa? Hello. Njogu ĩ haha mwaranirie. Mohoro wa hwainĩ. Ukimiraga comment iria wendete cia Njogu ya mutito. Angĩ manjĩtaga Njogu na mũguongo wayo. Ĩ haha Njogu rĩu mwaranirie. Yes. Yes, no turathi tuingihite online. Yes, my friends. Muthenya waku uhana atia? Watinda atia? Araniria nanie. Araniria nanie unjire muthenya waku uhana atia? Yes, no ndirona angĩ no marathi na mbere na kuingira online. Yes, waingira uga hi Njogu. Angĩ manjĩtaga Sami, njĩra hi Sami. Friday nĩ yambĩrĩria wega. Ndaigua mũthĩ ngũigua old school. Nĩ nyendete old school mũno. Yes, aria twi online. How is your evening? Njĩra how is your evening? Na ũnjĩre ũrĩa watinda. No ndĩrona nĩ tũrathi na mbere na kũingĩha. Yes. Nĩ mũthako ũrĩkũ wendete wa Njogu kana nĩ mũthako ũrĩkũ ũgũkenagia thĩinĩ wa Sam's Fine Films? Ndĩ haha nĩgetha twaranĩrie. Kĩũria gĩothe wendaga kũnjũria, njũria thaa ici. Njogu ya mũtitũ ĩ haha. Ĩgũgũcokeria ciothe.
Richard, how are you doing, Mr. Richard? Good to see you. Yes. Ũranjĩra mũthenya waku uma mwega. Na ndakĩra nĩ kũigua guo. Wĩ mwena ũrĩkũ Richard? Njĩra wĩ mwena ũrĩkũ? Richard Kige. Kige, is it Kige or Kige? Yes, I think it's Kige. Nĩ ndarĩ mwarimũ wetagwo Mrs. Kige wathomithagia biology. Kahi nĩ wanyu Richard. Yes, arĩa marathi na mbere na kũingĩra ũkatwaranĩrie. Chat with Jogo Comedian here. Nĩ niĩ ndũmaga hwaĩ-inĩ ũtheke. Nĩ kũrĩ maigaga Njogu nĩ mwaganu mũno, no ti mwaganu mũno. Nĩguo maica makoragwo. No mũhaka tũgakena rĩmwe, nĩ tiguo. Ningĩ kwĩragwo laughter is the best medicine. Yes, King Wanyama, vipi mkuu? Na huyu jamaa King Wanyama, wewe umekuwa ukihanya my daughter, hii comedy ya father and son dating one daughter. Check out King Wanyama here on YouTube, a very good guy, yes. Bro, nakushukuru sana. Unaenda mbali. Lakini kuna siku nilikwambia tunaenda mbali hata kama hakuna mahali tunaenda. Yes, I can see Amolav. Sasa, good to see you. How is your evening? Wati datia. Good to see you. Asante sana Wanyama. Napanga tufanye video ingine na wewe very soon. You are a great guy. Yes. Utaenda mbali. Yes. Kombe top. I'm so funny, really? Thank you. Talent is God given. I thank God. So let me say, nimefurahi sana for your comments. Amolav, ojoeta kulia. Kwa hivyo unanichekingi Magerio. Magerio iko sawa? Magerio iko sawa? Pale hivyo tukiwa na kina Kigathi na Wariara. Tunanaga harĩa ngĩgia nginya mũhunjia. Ndĩmwĩraga nĩ mũhunjia koko. Tũgĩtana brotherhood nake. Thank you mũno. King Wanyama unaniita Koinange Street. We, nakumbuka hiyo joke tukitusiana hivyo. Asante sana Rajira. Naivasha Kenya tutambua sana Kush. Ukikosa Magerio ni shida. Nawapenda sana watu wa Naivasha. Nijukaga Naivasha harĩa hegwĩtwo Heritage Resort. Nĩtũkaga kuona mũthuri ũgwĩtwo One Man Kong'o wĩinaga mũgithi. And very soon I'll be there at Heritage Resort. I think in November nĩngũka Heritage Resort. Wewe Naivasha mwena ũrĩkũ? Richard Keige ũranjĩra uko bypass unakunywa moja. Bypass ya wapi hapo nikuje? Kamakis ama wapi? Bypass ni mingi. Kuna ya Roiro Kamakis, kuna ile ingine ya Rwaka Githogoro. Wĩrĩkũ? Nitakuja nikunywe moja chupa ya soda. Nitakuja nikunywe moja. Ate Kombe Top unaniambia kwanza ile story ya muti. Nema. We ni shambiki yangu kabisa. Ile story ya muti. Yes, nitugaga kaingĩ muti nĩ mwega. Gũtirĩ mũtumia ũtendete kũheo muti kana tiguo. Muti especially
kihoaine ungikora mutumia umwike surprise umwire nimekuletea mti lakini ni ya sabuni. Kama ugwiciria ni mti uriku tikwaga na ndiragana mti ya sabuni. Wanawake wanapenda miti sana. Actually Wangari Maathai akiamka saa hii akute vile mademu wetu wa Kenya wanapenda miti, anaweza shangaa sana. Mademu siku hizi mmependa miti, kupanda miti ya mahogany, cypress ndio mnapenda sana. Yes, Amola urajira uko Naivasha pale guestini. Nitatafuta hiyo place. Hebu niambie iko wapi vizuri exactly. Richard Keye urajira unakunywa 2-3 hapo hapo hetagwo connection na huko bypass kuna joints poa sana nijikaga nako. It's a very good place I'm a Kamba but I love your Kikuyu comedies. Yes, asante sana. Na kuna comedy nimefanya hapa ya Kikamba. Tumefanya na Mkamba mmoja. Inaitwa Wendo wa Kamote. Nyinyi wa Kamba mnapenda Kamote? Yeah, kuna moja iko hapa YouTube, ukisearch Wendo wa Kamote utaipata. Yeah, and I thank you very much for your support. Watu wa Ukambani. Yeah, Kamba na Kikuyu tuko Bantus Actually Mkamba akibonga mimi nasikianga kila kitu. Yeah? So you might be surprised ukiniambia stories za maybe zingine za Kikamba useme unataka kuniroga, nitasikia tu. Otherwise watinda hata ate nedo ai we have fun with Alex. Ate wauga ate history ya miti mnapenda sana Okay, the reason why I do hizo stories za miti, nyinyi wa Kenya mnapenda miti sana Yeah, miti ni poa. Hata Wangari Maathai alisema tupande miti kabisa miti pandwe kabisa, tutapanda miti kabisa lakini to conserve the environment King Wanyama unasema siku hizi dem akikuitisha muti lazima umpatie King Wanyama, si ndio? Muti lazima tupatie madem hata mimi kuna venye dem anakujanga ananiambia mazee Sami, kuna wenye wananiitanga Sami, wengine wananiita Job, wananiambia Sami, mimi nataka unipatie mti Sami he muti si lazima umpatie, lazima unarudi kwa wallet unampatia ngiri moja. Hiyo ngiri moja ni mote Yeah, mote lazima tupatiane juu mote siku hizi mote ni mwagu hata wewe ukiona kuna venye utasaidia beste yako na mote, mpatia mti iko nini kanete King Wanyama. Lazima tusaidie hawa madem na miti girie moe mote yo moe ne moe kama na mote yo moe. Richard Keye atuwe ukiitishwa na demu mote unampatiaga mote mo wake pale. Hiyo ni sawa tu. Nake mundu gwitwo Kombe Top unaniambia mote wa mundu mugima. Mote oyo mukuona. Mimi nilikuwa naongea kuhusu mti wa thabuni. Kuna mti ingine inakuanga iko poa sana. Unaona mti ya cypress inakuanga poa sana na kujenga. Mimi nilikuwa nabonga kuhusu hiyo mti. Otherwise nyinyi mnasema ni mti gani? Shirotabi, hi, welcome. Ati unaniambia hadi watu wakikuona kwa TV home uniambia mtu wako ako hapa kuja. Asante sana Shiro. Nimeshukuru. Asante sana. And newega muno ni support ya muheaga on Magerio, on Central Cinemas, on Inoro TV. I do appreciate you so much.
Nowadays pia niko UTV, kuna kipindi inaitwa Scars every Mondays on UTV. Pia niko hapo, niko hapo kwa unaicheki magedha ya 7:30 8. Kwa unanicheki hapo. Nani mwingine? Have fun Alex. Aki wewe. Nacheki venye una comment hapa lakini sawa tu. I do appreciate because of your support and loving my content. Naona tunaendelea kuwa wengi. Ukiingia online say hi Jogu. Ukiingia online just say hi. Meanwhile, Richard Keige, hebu niambie, nimekushow there was a teacher called Mrs. Keige, alikuwa anatufunza high school in biology. Anaweza kuwa ni madhako by the way. Ushago kwenu ni wapi Richard Keige? Iano Sparta. Hi. Mambo. Hey, Gota Maze, good to see you. Joseph Gasifi, my guy that I love so much. Ndio kwa na clips hizi yakwa. Maze nakushukuru sana. Good to see you online. Yes, unaniitanga Dovu kuu. Ni Jogu. Na Jogu ni nyende muno actually. Naona ati Jogu namwambia ukapanda mti halafu utamwagilia maji. Na mnapendanga Jogu na hii historia ya miti sana Sasa ni poa, miti lazima ikipandwa imwagiliwe maji. When you want to plant a tree lazima umwagilie vizuri. Lakini wengine wenu hampendangi kumwagilia. Hamtakani kumwagilia mti maji. Mti haiwezi grow kama hujamwagilia maji. So ukipanda mti make sure umemwagilia hiyo maji hapo juu ndio hiyo mti ikue nini? Ikue mti poa na mti strong, igrow vizuri au sio? Huyu mwingine anasema Mr. Michael Kamau from Belgium. Hi, how is Belgium? Belgium. Kohana atia ko Belgium. I appreciate my Belgium fans. Nigenaga muno ni tondu ne mohuragira na angi makagura broti maguta taicio turendia kuria mwena wa Rumuruti 100k for quarter acre. Ni ndakena muno ni kuri andu ingi Belgium magurite na angi magurite akuma ku Belgium magurite Mai Mahiu we have prime plots. Watu wa diaspora tunawashukuru sana because you do invest here in Kenya. The best thing you can do is to invest with land because they lead off the continue investing with land. Na nego iraga wenda hado genuine. If you want genuine land with ready title deeds, you can always contact me. Let's go. Joseph Gashifi, mimi nataka unifanyie advert tu. We shall talk about that. Why not? Hizi adverts mimi hufanya hizi adverts so that we can grow. Newe ngatoka kora hamwe. I think ni poa nikupatie namba. Ndio hii namba yangu. I think nitaiweka tu kwa comments hapa. My number is 0738. Wacha ni pin tu hapa utaiona Mr. Gashifi. 0738 222 979. Hiyo ndio unaweza ni reach nayo. Call me anytime. We can talk. Advert yoreda tuweke na otogwika. Joseph Katel watching from Uganda. How is Uganda? Uganda kuko aje? How are our brothers and sisters there in Uganda? Uko Uganda pande gani? Tuirawe mweno uliko wa UG. Tunapenda UG sana. Wengine wetu tukisema tumeenda UG
UG hapa, by the way nilikuwa nachocha watu, by the way nilikuwa UG, lakini ni uko Geshagi. Yeah. Richard, you like my show? I look like your brother. Now, it's like my father was a polygamist. Inaweza kuwa. Hebu nitumie hiyo picha ya your bro. Maybe my father kuna venye alikuwa na show, alikuwa anaenda hapa na pale kitambo. Labda it could be venye tunafanana na bro yako, sikuwa na trust my father sana. Hebu WhatsApp me. My WhatsApp number is 0725 680 My WhatsApp number is 0725 680 665. Hebu nitumie hiyo picha hapo niione. Lilian watching from Switzerland. Hi Lilian. Horo waku mambo? Switzerland kuhana atia? How is Switzerland? Mko poa huko? Yeah, thank you very much. Negena mukijirorera mwena ku diaspora. I'm so honored. I'm so humbled when you're watching me from diaspora. Ni hote tuone wendo ucio wanyu. Continue watching. Na kino maranjira, continue giving us more adults only comedies. Ni sawa. It's good I give you adults only comedies, but I also mix. Sometimes tunafanya adults only. Sometimes pia tunafanya the ones that are suitable for family viewing, right? So the choice is yours. If you want to watch the ones which are suitable for family viewing, ni sawa. We shoot them because they educate us. Ni wega muno. Aria mendete icio ingi cia muti, tarata ya ndirona haha. We usually write before the video starts that this video is suitable for adults only. So ukiona tumeweka adults only, usiwatch na watoi tafadhali. Sawa sawa? Let's Joseph Katel, unasema uko Kampala. Niletee matoke. Unakamlini hapa? Yeah, turehere matoke guku, nitwendete matoke muno. We love matoke. Niĩ nyendete muno kumaria. Athuri tuli arei. Kwanja ndakinya haria handu hegwitwo Murang'a. Ngĩingira Murang'a ũguo ngĩthiĩ ũguo. Njugaga ndĩrenda maraya maigana. Njugaga ndĩrenda maraya matano. Na ngaheo maraya maigana matano. No nĩ marigo. Tumetaga marigo maraya ma Murang'a. Rĩu ndakinya hau njugaga ndarugamia ngari ũguo ngauga ndĩrenda maraya maigana matano. Marigo. Na ngakĩheo maria maraya. Ũguo iyo matoke ya huko pia UG tulete hapa tukule au ni aje? Terry Gishohi, how are you Terry Gishohi? Thank you very much for saying that we love your shows. Jog with my husband. Yani mtu hawezi lala akiwatch. Wow. Terry, nitake na muno. Barikiwa sana. Say hi to your husband. Thi na mbere na kwĩroragira. If I make you a night, ni God. Yeah? Talent is God given. I thank God nĩ ũndũ wa kũhe talent ya gũkorwo ngĩmũkenia. Na muhoyagire kaingĩ nigetha ndĩkĩgĩe na nĩeramano kana tiguo. Yes. Mũndũ wanjĩra haha ũhoro wa Dina. Atĩ Njogu nĩ wendete kwaria ũhoro wa Dina mũno. Yeah, athuri nĩ twendete Dina mũno. Yeah, gũtirĩ mũthuri ũtendete Dina. Ona nĩ nyendete Dina. Ona we nĩ wendete Dina. No nĩ Dina irio cia hwaĩ-inĩ. Irio cia hwaĩ-inĩ ciĩtagwo Dina. Gĩkũyũ tũciĩtaga Dina. Rĩu mũthũngũ nĩwe ũgĩciĩtaga Dina. Rĩu tukiuga athuri nĩ mendete kũheo Dina. Tukoragwo tukiuga atĩrĩrĩ, we wĩ mũtumia ikara na mũthuri waku especially gĩthaa gĩkĩ kĩa hwaĩ-inĩ, ũmwĩre atĩrĩrĩ, ona no wambie kwĩra mũthuri tene, ũmũthĩ nĩ ngũharĩrĩirie Dina. Ngũharĩrĩirie Dina wega biũ, na mũthuri ũcio kũinũka akenete, gũtirĩ kũndũ kũngĩ ekũgera, egũka nawe akinya ũguo thiĩ to the dinner dining table ũmũharĩrie Dina. Yeah, I'm talking about Dina. Nĩwe tũkwaragia ũhoro wayo.
uguo ti dinenge nä yo no ciongi ugwitwo Eyes on Film Production. Hi, mambo vipi? Uko fiti? Good to see you. Nä ndakena nä kå niboro. Yes, no tå rathiä tå kä ingä haga online. Ukiingia online, say hi. Yes, Joseph Cattell. Make sure when coming, call me. I've given my number. Actually, my WhatsApp number, I've given it there. Let me just pin it here again because of those who want to chat with me. Nĩ ũndũ wa bro ti maguta na kĩndũ gĩgwĩtwo ũngĩ ũranjĩra atĩ no wende tũrĩe dina nake. It's good. Yes, I'm pinning my number here so that you can chat me on WhatsApp. Yes, namba yakwa nĩ ndekĩra hau nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kũhũrĩra. Yes, and I appreciate your support, people. Atĩ thomi gathima sasa akĩrĩma nĩguo dinner ti njũru. It's good to dinner together as a family. Yeah, ti maheni nĩguo ti maheni kana ũraigua atĩ ũhoro ũcio terĩ gĩcohi. Hihi terĩ gĩcohi nĩ ũkĩharagĩria mũthuri waku dinner wega mũgakĩrĩa hamwe as a family. Lilian from Switzerland. When wendete dinner irio cia hwaĩ-inĩ nĩ ũciendete? Twĩre haha, twĩre nĩ wega twĩre haha. No ũcio ũngĩ. We'll be back in a moment. We'll be back in a moment. Yes, I'm back. I'm back. Tuthi na mbere na kwaranĩria. Yes, sorry for that technical hitch. Tuthi na mbere na kwaranĩria. No ndĩrona no tũrathiĩ tũingĩhĩte. Yes. Come the top, unaniambia first thing I love about you, Job, is that hunanga uoga. You are so talented. Hope one day we shall meet. Yes, of course, we shall meet one day. I'm one guy who is very humble and very open. Hata tukionana na wewe, we can have tea or coffee together. Yeah. So nimeweka namba yangu hapa. Yeah, nĩndamĩkĩra haha nĩgetha wenda twaranĩrie no tũhote kwaranĩria. Yes, no ndĩrona no tũrathiĩ na mbere na kũingĩha. Gũtirĩ comment ngũtiga. King Wanyama, God bless you and your talent. Thank you very much, bro. Shirotabi, asante sana. Alex. Alex, so igande woka. Na wewe inaonekana unapenda vitu za roho sana. Ũrĩa ũramba kuga nĩ ndoka ũgacoka harĩa he between K na A ũgekĩra I. Nakuona sana. Nakuona. Yes. Prince Samuel Kenywa. Thank you very much watching me from Massachusetts. Yes. Nĩguo gwĩtagwo Massachusetts. Nĩkũ wega mũno kũu Say hi to people from Massachusetts. Hope one day rĩu corona nĩ ĩrathirire, we can travel. Hope to come there one day. Invite me. I'll come. Why not? And do the shows there. Yes. No ndĩrathiĩ na mbere na kuona angĩ nĩ moka. Waingĩra say hi. Waingĩra say hi to Jogu. Atĩ Jogu no ũcio ũrakora nĩ mũndũ wakwa wa kamera.
we mundu wa kamera ni urakorora muno niguo andu maraiga haha tafadhali uthio thimo. Johnson Gathege. Hi Johnson. Good to see you watching from Karen. Where in Karen? I usually come there. Karen Handi na haria Karen yigi itago kari dena hau hituke na hau mbere. We Karen mwena uriku ni njukaga na kuu Karen ngihitukira na hau ngithie Ngong. Ya na ni nyendete andu a Karen muno. Na andu a Karen ni mendete muno entertainment. We appreciate you so much, Mr. Johnson Gathege. Asante sana. Baba J, watching from Guinea. Thank you very much. Guinea. Uhoro wa Guinea. Guinea kuko aje? Asante sana. I do appreciate you. Guinea, West Africa. Wiro ragutwara atia kuu. Nĩ wega ũgakĩraga andũ oko kwĩna tũmawĩra na ithuĩ tũgagĩũka ire tiguo iyo nĩ ithuĩ tũkarutagĩra wĩra kũu Guinea. Yes, Prince Samuel Kenyua, I always love watching your show on adults. Thank you sana Kenyua. Thank you muno nĩ kwenda adults on this yakwa. I do appreciate you a lot. No si ũngĩita thomete comment yake nĩgetha. Yes, I do appreciate you, and thanks for believing in me again. I believe talent is God-given. Nejiraga andu uguo kaingi reke tuthie na mbere na mukani support. Na namba yakwa ni heanaga 0725 680 665. Onoko ndigitagwo Njogu, ritwa riakwa ria gubatithio ni Sami kana Samuel. Wenda kunjita Sami, wenda kunjita Njogu, wenda kunjita Samuel, mothe ni makwa. Yes, yes, he mundu kunjirite horo wa advert, urihagia atia advert. Okay, when I'm doing adverts, it depends on your target audience, but make sure when you are telling me to do your adverts, let it be something genuine. Reke tutige kuhenia andu itu reke tumere ma oko ni broti reke tuike advert ina title oko ni kindu hivi please ndukoke kuri nie. I like telling these people the truth. Reke oko ni broti twendie broti genuine ina title deed andu itu matienda kuhenia niguo. Yeah, na ona broti cionaga ona nie ngi advertise on this channel. I usually make sure they are genuine and they have ready title deeds. Yeah, ni ndaigo guo ni undu wa andu acio me ku diaspora manjuria kana no mone kieya. Yes, no one kieya twina cio cirarange between 270k all the way to 1 million shillings. Now, what matters is what is your budget of that plot. The plots iria tukoragwo nacio, they are genuine. No kunjira Njogu ndirenda broti handu hana na broti ino ri unjire kana ina title deed. Kwi cia commercial purposes ni kuri cia gwaka, wenda gwaka nyumba yaku na family, bata no kunjira Njogu, my budget is this. I'll be able to advise you na nguonie haria ungiaka nyumba wega na handu utekuhenio. Ile tiguo unjariirie hatire middleman gatagati, it is between me and you. Kana tiguo. Yes, no turathi na mbere na kwaraniria. Short ya stima. Yes, this comedy drama released last month. Yeah, this short ya stima. It's good to say ladies ni marenda kuheo short muno. No ru short ino marenda kuheo ri ni ya thitima. Short cia thitima. Ladies ni marenda muno kuheo short cia thitima. Short ici ri cia thitima ri hihi we tamiroreire tondi kwenda kwaria muno short cia thitima. Ukuingira Sam's Fine Films search short ya wendo. Short ya wendo ino Aizon Film Production yarari horo wayo. It's a very good film about how women marakorwo makienda short. Na short ino ni wega twariririe riria we muthuri watiga mutumia gwaku nyumba akwira kwina short, ni wega wende kumenya short iyo i kitchen kana short iyo yukire sitting room kana short iyo
ya shoti wĩra okĩra tondũ rĩu nyũmba nĩ ũkĩũĩ kwĩna thitima no mũhaka hakagĩa shoti na shoti yoka nĩ thandĩ ciũkaga rĩu waga kũrora shoti ĩyo wega in that house ũgũcoka wĩigue nĩ kwaripũka o rĩmwe ũkĩingĩra gwaku ũgũkora ndogo nĩ shoti icio cia thitima ũguo rĩrĩa mũtumia era mũthuri gũkũ kwĩna shoti wĩ mũthuri amba ũtige ũrĩa ũgwĩkaga amba ũrore shoti ĩyo and to know which shot I'm talking about search shot ya wendo on YouTube. You are going to watch the film. It's a very nice one. Yes, I watch, love your adults only comedies. Thank you, Mono. I think adults only comedies ni cio mwendete muno. No nĩ wega kũ balance. Nĩ twendaga kũ balance iria suitable for family viewing nĩ andũ arĩa makĩingĩra online. It's good to balance. Tũgeka cia adults only. Tugacoka ona harĩa angĩ nao marerorera na family hena nyingĩ haha ta wendo wa rũraya nĩ kũrĩ mwĩro wa ngoro nĩ kũrĩ very nice films here which don't have that kawaganu that some people don't like no kaba kwaria mandĩrathire handũ Reverend ndĩrahete gĩtĩo mũno aranjĩra hey Njogu to video twaku tũihũire haha thimũ-inĩ kwanja ta gaka ka Njuthĩ Sacco nĩko tuonaga na mũtumia wakwa hwainĩ tũgĩkoma gaka ka Njuthĩ ka ngari cia Juja Thĩka tũtikiuga nĩ Njuthĩ Sacco Reverend ũcio aranjĩria hatirĩ tũngĩendete tiga tũrĩkũ tũu twa Njuthĩ Sacco so angĩkorwo ũcio nĩ Reverend na nĩ akĩendete o kawaganu kau rĩ let us also not pretend because nĩ wega kũheana content iria andũ marenda okorwo nĩ kanitha tukienda church twĩ kanitha to kanitha wathiĩ kuo nĩ wega tũka appreciate our pastors our reverends tũgatiga kũmaigĩrĩra maũndũ mangĩ online tondũ onao no andũ mena mwĩrĩ na thakame Reverend ũcio kũheaga preaching every Sunday onake ena mwĩrĩ na thakame ena mũtumia nĩ eroragĩra tũ video ta tũu twakwa ndĩta Njogu akaiga na Njogu hau nĩ atũma mwĩrĩ wakwa hana nĩ weka atĩa no igua nĩ ngũgĩetha my wife handũ which is very good no reke tũtige gũkĩhũra pastors itũ mũno ona angĩ na dada ingĩ maraciceta nĩ mũraceta mareverend mũno mwamaceta mwamahutahutia ahanda kĩrĩa ngwĩragwo haha mũtĩ ũyũ mũkuona aũhanda ũgathiĩ kũrĩa children's ũgatenyeria pastor ũcio reke tũtige mĩtugo ĩyo tafadhali reke let us respect our pastors reke matũhunjĩrie kiugo wega na rĩrĩa ona wamũkora handũ onake agĩkunda kawainĩ onake ena mwĩrĩ na thakame ũguo wĩcokagĩria ngatho nake no ũguo agĩrĩirwo nĩ gwĩcokeria nĩ tiguo reke tũtige kũhũra pastors itũ mũno no ndĩrathiĩ na mbere na gũthoma your comments Prince Samuel unasema hiyo shot ya bedroom ilikumaliza sana thank you very much that lady to acted nake that film etagwo Magina Serian you can search her on Facebook you can follow her etagwo Magina Serian nĩyo koragwo akĩnjĩra ũhoro wa shot ya bedroom na niĩ ngagĩkorwo ndakĩrwo gũkũ kwĩna shot ndiramenya nĩ shot ĩrĩkũ her name is Magina Serian no akĩmenya rĩu no mũsachi no akĩmũsachi hau no mũkĩaranĩrie ũkĩmũragia cia shot ĩyo ya bedroom Njogu aregete gũthondeka nĩ ĩrĩkũ tiguo rĩu rĩ nĩ ndakena mũno andũ a Ngai nĩ ndĩrona angĩ nĩ tũrathiĩ na mbere na kũingĩra tũrathiĩ tũingĩhĩte nĩ ndakena mũno nĩ kwaranĩria na inyuĩ I love you so much ndĩmwendete mũno may God bless you in whatever you do the work that you do whether you're in diaspora may God bless the work of your hands let's keep praying for each other those who are in diaspora those who are working here in Kenya reke tũkahoyanagĩra ona amwe tũtowaine tũkauga Ngai ririkana andũ arĩa me diaspora marathime na wĩra wao na inyuĩ mwĩ kũu diaspora mũgatũririkana twĩ gũkũ Kenya mũkaiga Ngai nake atwaranĩrie mĩhaka njuge nĩ ndakena mũno nĩ kwaranĩria na inyuĩ
Yes, Richard Kiiga itanathie. Yes, Rajira Demene Horror plots is in a genuine. Yes, they are very genuine plots that I do sell. And that hena number yakwa 0725 68665. You can call or you can WhatsApp. Thank you, Mono Joseph Gishoki. Orojitachi ya manua Jude Sako. Nidakena muno Mr. Joseph Gishoki. Natimaheni. When I did this video, ugithie Juja na Thika ni gukora Judith Travelers. So tiete ni undu ngoragwo ngiaria wa maheni. I saw these Judith Travelers rĩrĩa ndarĩ Thika ngĩigua he iyo nĩ sako yetwo Judith. He. Okay. So even if I came up with that video, tika maheni, there is Judith Travelers in Thika. Yes, Kareji. Asante sana Kareji, nidakena muno Ngai akurathime. Njuge nidakena muno ni kwaria na inyuĩ. Ungikorwo wina undu wigie properties, adverts, no uhure na namba ici 0725 680 665. No nginyire ni undu wa andu aria me diaspora ni mahuthagira Airtel muno. You can reach me on 0738 222 979. Can I repeat it again? 0738 222 979. Ucio ngi waingira online uranjira cokera namba iyo. It's 0725 680 665. Na noyo ya M-Pesa, ingienda kundathima noyo ya M-Pesa no irutaga ritwa Samuel. Na no ngene muno na mungini support wira uyu turutaga wa mentorship. Ona ni no ngoragwo ngiandika andu angi wira. Thenema ici ciothe ukoragwo ukiona on Sam's Fine Films, no andu angi tukoragwo tukiandika wira. Na ni tukenaga muno onao mangikiona mutu riria magukenia na kuo kwa gukanunga gitunguru. No ngene muno because I also love mentoring upcoming actors. Ginyaini ni ndimateithagia muno ngamashutira music videos aria mainaga aria mena kihota kiu gia guthaka no acio mwe wonaga hau Sam's Fine Films. And I also have a mentorship program called Expanders Arts Production, a group that involves talents from all the regions ngamareha hamwe na nituikaga nao films. So the films that you watch on Sam's Fine Films and Expanders Media cikoragwo ciumite gwi talents nurtured by job. So thengiũ muno ni ndakena muno. Kareji ni ndakuona uria waiga. Au ndikwaria muno to ni hwaini. Okay, for more, let's chat on Facebook. Search Njogu Comedian on Facebook. You can also go to Sam's Fine Films Production on Facebook. TikTok, not one, Sammy K. Wawero. Sammy K. Wawero is my TikTok account. Thank you very much. I love you. Bye. Tulionana maita maige. Asanteni sana. I love you all.